ассалому алайкум дӯстони азиз. Агар шумо хоҳиши сафар ба ватанро доред ва мехоҳед билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед, пас ба шумо авиакомпанияи Қадамшоҳ-Исоевро тавсия медиҳем. Ба рақамҳои дар экран буда занг занед ва билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед. ба шабакаи мо обуна шавед. модаре ки духтари худашро келин кардан мехост. Акраму Гулре ба якдигар дил доданд. муҳаббаташон тасодуфӣ набуд. ҷавони зебосимою хушқаду-қомат аз хизмати аскарӣ баргашта ба кори саҳро баромад. хушфеълию покизакории ӯ ба сардори бригадаи пахтакорӣ маъқул афтод. аҳмад саркор ҷавони қобилу гапдароро таги чишм карда орзу мекард ки худованд барои духтари ягонааш чунин ҷуфти муносибро ҳадия намояд. саркор бемории сактаи дил буд. аз ин рӯ ин ҷавони меҳнатиро ёвари худ яъне ҳисобчии бригада таъин кард. маризии саркор ҳар замон хуруҷ менамуд ва орзу дошт ки дар вақти ҳаёт буданаш бахти ҷигарбандро бинаду дар дил армон намонад. бо ҳамин мақсад рӯзе ба ҷавон гуфтугӯ намуд. додарам, ман ҳис карда истодам ки бояд ба наздикӣ азми сафар намоям. умри ман ашкирӯи мижгонро мемонад. орзуи ягонаам бахти Гулреро дидан аст. ин орзуи маро танҳо ҳардуи шумо метавонед амалӣ созед. духтари ман ба ту маъқул аст? гӯён бо дидагони ғарқи об ба ҷавон нигарист. акрам якбора чунин сурат гирифтани суҳбатро интизор набуд, ки худро гум кард. суҳбати онҳо тарошаи аз бом афтодаро мемонд. ҷавон аз шарм забон хоҳида чӣ гуфтанашро намедонист. танҳо рухсораҳояш лолагун гаштанду аз ӯ садое набаромад. сукут аломати ризост. гуфтани саркор ҷавонро ба худ овард. саркор, ин тавр нагӯед. ман ҳоло ба зангирӣ тайёр нестам. бо сари хам посух дод акрам. ба чашмонашро аз ҳамсӯҳбаташ гурезонд. зангирӣ чӣ тайёрӣ дорад? кори хайрро ҳеҷ гоҳ ба хафо намепартоянд. агар майлатон бошад, дар хонаи ман зиндагӣ кунед. хонадомод мешавӣ. ба шарофати тӯй ман писардор ҳам мешавам. агар ту эҳсос мекардӣ ки ман чӣ қадар ташнаи писар ҳастам. ба як нохуни бача зор будам, аммо насиб набудааст. ба духтардориам ҳам шукр мекунам. ҳамин гуфтугӯ ба бахти Акраму Гулре асос гузошт. онҳо зуд ба якдигар унс гирифтанд. муҳаббати онҳо ба афсона табдил ёфт ва қавле аз ин ду дилдода себидукафонро мемонданд. онҳо сояи якдигар буданду беҳам нафас намегирифтанд. муҳаббаташон рашки замину осмонро меовард. ҳасадхӯрон ҳасад мебурданд. ҷавонписару духтар дар ҳусну ҷамол ҳамто надоштанд. ишқи онҳо дар як деҳа аздаҳон ба таҳон мегузашт. ҷуфти муносиб дере нагузашта ба орзуи худ расида зану шавҳар шуданд. зиндагии ҳамарӯзаи онҳо нотакрору ширин мегузашт. вале баъди як соли тӯи онҳо бадбахтӣ рӯй дод. аҳмад саркор магар бахти духтари яккаву ягонаашро интизор буд, ки ба хотири ҷамъ ин ҷаҳонро падруд гуфт. зиндагии якҷояи онҳо яке паси дигаре мегузашту бахташон самар намедод. аммо бефарзандӣ муносибаташонро тағйир надод. бо меҳри гарму муҳаббати бепоён якдигарро таскин мебахшиданд. дар ин дунё ноумед шайтон аст. умеди инсон ҳеҷ гоҳ намемирад, мегуфтанд онҳо. ва бо орзую ниятҳои неки фардо зиндагӣ пеш мебурданд. ҳар шаб саҳаре дорад. баъди интизориҳои чандинсола онҳо ба рӯзи хурсандӣ расиданд. ҳомиладории Гулрӯ барои шавҳар тӯҳфаи беҳтарини бахт буд. тавлиди тифли нахустин қалби онҳоро гарму кулбаашонро рӯшан намуд. ҳамон шабу рӯз гӯё маҳу хуршед ба ахтарони само ба табрикашон омада нурафшонӣ доштанд. лекин боз
مصیبتی نوبتی در خانه آنها را کوفت. طفل بعد 1 ماهی به دنیا آمدن از عالم درگذشت و همه آرزوهای جوانان را گویا با خود به خاک برد. محبت پاکی آنها بدخواهان زیادی داشت و چشم بدشان به زندگی جوانان رسید. بدخواهان و کوتاه‌اندیشان در آتش رشک می سوختند. در چنین لحظه های سنگین هم آرام نمی گرفتند. از زیر ناخن چرک می کفتند. حتی ناآمدی کار را دسته کرده به سر آنها سنگ می زدند. آنها یک مقصد داشتند: به هر بهانه پریشان نمودن عائله اهل و اتفاق اکرم و گلره. زمین را آب و آدم را آدم ویران می کند می گویند. مقال مردمی. مادر اکرم هم به بدگویی های حسدخوران گوش داده مهرش از کلین کنده گشت و گلره را بد می دیدگی شد. به هر کاری او ایراد گرفته عیب می جست. حتی بار خوشدامن به کلین دل کفانده گفت: تو از اول به دلم نبودی و لایق پسری من نیستی. عمرش خزان کردی. نکاح شما مرا از خواهرم جدا نمود. باید امروز به جای تو دختر خواهرم کلینی من می بود. حالا که به پسرم بخت داده نمی توانی، راه زندگیت را تغییر بده و خواهش خودت از خانه برآمده رو. حرفای زده خوشتامن به قلب پرجراحت گلره الماسی بود، اما او شوهر را از جان بیشتر دوست می داشت و نمی خواست آسانکک وقتی اول را از دست دهد. اکرم حس نمود که مادر نیتی نیک ندارد و آنها را از هم جدا کرده نیست و حتی برایش نامزدی نو نیز یافته است. وی برای نجات بختش خانه دیگری گرفته از والدین جدا زندگی نمود. گلره باز حامله دار بود. شوهر او را مثل گوهرک چشم احتیاط می نمود. نمی گذاشت که زوجه مهربانش دست به کاری وزنین زند. به قول زن را روی دستان می گرداند. غیبتچی ها باز هم گپ یافتند. اکرم زن کلان شده و زن همه کارهای خانه را به دوش او گذاشته است. حامله داری زن این دفعه خیلی وزنین آمد. وقتی تولد رسیده باشد هم دردش سبک نمی گشت. او را ناعلاج به بیمارخانه بردند. حالش ساعت به ساعت بد می شد و بهنه. مخصوصا شبانه رنجور گشته خونی زیاد تلف داد و از هوش رفت. تا سحر حتی چشم نگشاد. قریبی های سحر طفلک به دنیا آمد و مادر سری فرزند رفت. چی روزی نحس بود آن روز. تولیدی دخترچه دوسترایت کسی را شاد نگرداند. نزدیکان هم مصیبت زده بودند. مادر روی طفل آرزوهایش را ندیده عالمی هستی را پدرود گفت. مرگی او را از قدم شومی دخترچه معنیداد میکردند. طفل باز هفته در تولد خانه ماند. به من کودکی نحس و شوم قدم لازم نیست. او از من مقدسات و عزیز جانم، زوجه دوستدار و مهربانم را بود. گویان پدر از طفل روی گرداند. بی پدری هم دخترچه را در خانه‌اش دیدن نخواست. تنها بی مادری از دخترم نشانگویان طفل نوزاد را به خانه برد. بی به او قربانای نام نهاد. طفل در مرگ زوجت هیچ گناهی ندارد. او را صاحبی بکن. وی نشانه زوجت است و به خانه‌ات بیارش. روح گلره شاد می شود. طفل بیگناه او بال دارد. دخترچه را نپرتاب. گفتن آدمان قلبی پدری غمزده را به رحم آورد. جوانمرد بعد نصیحت‌های حق و همسایه ها قربانای را صاحبی نمود. در همسایگی اکرم زنی به شوهر میزیست. او را زمرد نام بود. زمرد زنی دوم شوهر بود و طفلی 2 ماهه داشت. بعدی فرزنددار شدن عائله‌اش پریشان گردید. شوهر بوالهوس زن و پسرچه‌اش را گرفته از پی زن دیگری رفته بود. این زن قربانای را نیز سینه مکانده برابر پسر خود جاوید تا 1 سالگی کلان کرد. اما قسمت عجب معجزه‌های دارد. بعد دادن معرکه سال گذشته با حکم تقدیر اکرم و زمرد زن و شوهر شدند. مادر اوگای قربانای را به فرزندی خواند. دخترچه و پسرش را با مهر محبت بی پایان مادری نگاه و بین می نمود. دخترچه مهربانی هایی که از مادر اوگای می گرفت از پدر نمی دید.
ҳарчанд зумрад барояш модари угай буд, вале байни ӯ ва ҷовид фарқияте дида намешуд. онҳо ҳарду мисли дугониҳо ба якдигар меҳр бастанд. шаб аз нисф гузашта буд ки моҷарои оилавии Акраму Зумрад фарзандонро аз хоби ноз бедор намуд. онҳо бори нахуст ҷанҷоли падару модарро дида тааҷҷуб мекарданд. зану шавҳар мушу гурбаро мемонданд ва якдигарро суханҳои қабеҳи гӯшношунин мегуфтанд. сабаби ҷанҷоли онҳо дар он буд ки мард чанд рӯз бехабар ғайб зада қасд кардагӣ бар ин ҳамон шаб ба хонааш ширакайф баргашт. зан шавҳарро дар хиёнат кардан ба ӯ гунаҳгор менамуд ва ба гуфти зан гӯё Акрам зани дуюм дораду рӯз дар миён бедарак мешавад. муноқишаи зану мард ба фарзандон махсусан ба қурбоной таъсири худро расонд. ҳамин шуду муносибати модари угай бо духтар дигар гашт. байнашон сарди афтод. акнун фарзандони оила ба худӣ ва бегона ҷудо шуданд. муносибати зану шавҳар сард бошад ҳам, байни фарзандон ҳамоно муносибати ширини тифлона идома меёфт. онҳо ба мушкилоти волидайн сарфаҳм намерафтанд ва ҷанҷоли оилавӣ барояшон бегона менамуд. агар қаблан ҳар як ид барои фарзандон рӯзи хурсандию хотирмон буду, аз волидон тӯҳфаҳо мегирифтанд. иди навбатӣ қурбонойро ғамгин гардонд. ин дафъа ба ӯ чизе тӯҳфа накарданд. қурбоной дар байни акаю додарчааш мисли зоғи аъло ҷудо шуда монд. ҷовид низ ба хотири дастгирии хоҳараш аз тӯҳфа рӯ тофт. ин амали ӯ духтарчаро зери танбеҳи модараш гузошт. модар нишони ҷазо ӯро бисьёр кор мефармондагӣ шуд. духтари ба нозу дӯстдошта акнун мардикори хонаро мемонд. бо гузашти айём қурбоной ба ҷовид ба камол расиданд. духтар ки ба камол расид, хостгорҳояш низ зиёд мешавад. хостгорони қурбоной ҳам кам набуданд. онҳо омада ноумед бармегаштанд. волидайн ӯро ба шавҳар додан намехостанд. падару модар аввал зандиҳии ҷовидро ба миён гузоштанд. ҷовид бачаи шармгин буд, номзад надошт. падару модар ҳар духтареро интихоб кунанд ман розӣ мегуфт. инро шунида модар қурбонойро наздаш хонд. қурбоной, дар пеш тӯй дорем. аспагоҳ ба хонаи бибият рафта ягон муддат он ҷо бимон. гуфт модар, дар ин ҷо будани ман беҳтар аст. ба корҳои омодагии тӯй кӯмак мерасонам. дар чунин рӯзҳо ба деҳа рафта чӣ кор мекунам? гуфт дар ҷавоб духтар, бе ту ҳам ба тӯй омодагӣ мебинем. худи пагоҳ ба деҳа меравӣ. бо зарда гуфт модар. қурбоной ҳайрон шуд. аз сирри сарбастаи модар дар ғафлат монда буд. чӣ илоҷ? амри модар зертар аз хоҳиши ман аст. гӯён рӯзи дигар ба хонаи бибияш рафт. дар деҳа аз як моҳ зиёдтар монд. бародари калонӣ ва додарчаашро пазмонд шуд. дилаш дар ёди онҳо гум мезад. ҳатто боре аз бибӣ хоҳиш намуд ки ӯро ба хонаи падар гуселонад. баъдтар меравӣ гӯён бибӣ хоҳиши набираро рад кард. ҷовид низ хоҳарашро ёд намуд. онҳо ин қадар тӯлонӣ ҷудо нашуда буданд. рӯзи ба хабаргирии хоҳараш рафт. ташрифи бародар қурбонойро аввал шод гардонду баъдан якбора рӯзашро сиёҳ намуд. чашмони ҷовид аз гирья варамидаю овозаш гирифта буд. духтар ҳоли бародарро дида хавотир шуд. акаҷон, тинҷимӣ? магар дар хона ҳодисаи нохуше рӯй додааст? хоҳаракам ҷон, хоҳарам, коре шуда истодааст ки аз мусибатҳо ҳам бадтар. ҳатто ба гуфтанаш забон намегардад. агар нагӯям дилам мекафад. гӯён ҷовид сарашро ба китфи хоҳар гузошта фиғон бардошт. тезтар гӯй, чӣ воқеа шудааст? дилам мекафад, ҳайратзада пурсид қурбоной. модарам аз ақл бегона шудааст. мехоҳад моро ҳамхона кунад. яъне ману туро мефаҳмӣ? ба қарори модар бояд ту зани ман шавӣ. пас маро ба ин мақсад ба деҳа фиристода буданд. бояд туро аз деҳа арӯз карда ба хона баранд. бояд ту келини модарам шавӣ ва модар хуштомани духтар. бародарҷон, чиҳо мегӯӣ? боварам намеояд. охир мо хоҳару бародарем. магар ин тавр шуданаш мумкин аст?
чашмани духтар аз косахонаи сар баромада вуҷудашро таҳшат фаро гирифт. дасту пояш ларзиданд, гӯё замин аз зери пояш мелағжид. хоҳарҷон, намедонам модарам ду пойро дар як мӯза монда баҳонаи нодориро пеш оварда мегӯяд. барои духтари бегонаро келин намудан зӯрамон намерасад. қурбоной бошад келини арзон аст. барои келини арзон шуда хоҳарро ба бародар медиҳанд. ин гуноҳ аст. охир гуноҳ. аз худои болои сарашон наметарсанд магар? фаҳмонданӣ мешуд духтар. қурбоной инро ба ман не, рафта ба модарам фаҳмон, гуфт ҷавон. ба чашмонаш ҳалқаи об шуданд. ҳарду бо дили шикастаю сард назди волидайн омаданд. қурбоной пеши пои модар афтода зорӣ мекард ки ин корро накунад. мардум айб мекунад. ба ман гап нишон надеҳ. тирончак, ҳоло хурди калонкор шудаӣ, донистамон, ту ба ман духтари ҳақиқӣ нестӣ, бо қаҳр гуфт зан. туро дигар зан таваллуд кардааст. барои ҳамин келинам мешавӣ. негӯӣ оқат мекунам, оқ. ба сари духтар оби хунук рехта бошанд ки дар ҷояш санг шуда монд. гӯё бо қаърои замин фурӯ мерафт. пеши чашмонаш тира гаштанд. лаҳзаи пас ба худ омад. модарҷон, аз раятон бозгардед. ҷовид бародари ман мешавад ку? худоё, наздат чӣ гуноҳе дорам ки маро аз серохии сӯзан мегузаронӣ, ба коми оташ тела медиҳӣ? ҷовид туро бародар намешавад. инро фаҳмида гир. шумо фақат ширхӯраеду бас. ман бошам модари угаят ҳастам. не, фарёд зад қурбоной. модарат вақти туро таваллуд кардан софтида буд. худоё, ин чӣ рӯзе буд ки ба сарам овардӣ? гӯё он духтар ба суханҳои модар бовар кардан нахост. ҳаққи ширамро бояд имрӯз бозпасгардонӣ. худат мебинӣ ки давру замони қиматӣ, зиндагиамо рӯз ба рӯз сангин мегардад. зӯрамон ба келингирӣ намерасад. даст кӯтоҳему агар туро келин кунем, бегона нашуда дар хонаи худат мемонӣ, ҷиддӣ гуфт модар. қисса давом дорад.